magpabagyo man o makusog ang hangin, ang kahoy magpabiling ligon taliwa sa masinatin ining katalagman. Tungod sa iyang kaligon, mapugnga niini ang pagdahili sa yuta ug ang pagbaha panahon nga aduna kitay masinati nga pag-uwan. Sama sa kawayan, bisan pa man sa masinati ang katalagman, magpabilin kining maisugon. Ug sa iyang pagkaligon, daghan ang migamit niini sa pagbuhat og balay, paghimo og mga butang, pagpangluto, bisikleta ug uban pa. Ug karong buntaga, makaton kita sa kamahinungdanon sa bamboo, pinaagi sa tong pagpagiginabi sa usa ka eksperto. Kauban nato sa programa karong buntaga architect ug bamboo bike maker Brian Auman. Good morning, architect. Welcome sa programa. May muntag sa itong mga kapuso viewers. Thank you so much for joining us this morning. Kawayan, ang hisgutan nato Yes. karong buntaga. Unsa may naka-impluwensya nimo, Sir Brian, nga i-incorporate ang bamboo sa imong mga designs? Ang nakanindot yun na ning bamboo is daghang kita nga rin. Uh-huh. Kunya ang kuha lang ginato ang technology. And so for the past few years, I studied in Indonesia. Ako nang ipambalhin nga rin sa Cebu para ma-share sa nato sa itong mga fellow Cebuanos. Unsa naa sa bamboo, sir? Daghan. Uh-huh. We're currently doing a lot of things. Uh-huh. Bikes, surfboards, skateboards, even houses, Oh. high-end villas, and so much more. Speaking of bike, doon na kagida nga sample dire. Bamboo bike, pwede nimong mapakita, sir, o unsa may naa ani? Yes, this is our new product. It's a bamboo push bike. All right. And we're doing our bamboo bike building workshop 4 now sa isa kada ko ang mall sa SRP. And if you have time this weekend, pwede ta mag-abot nga to. We'll show you a lot of bikes. Bamboo bike building workshop. So tuluan ninyo, sir, ang mga partisipante? Yes, kasi ako buskonyan man ko niya, hilig man kay ko hands-on. So muna mong i-share sa mga bata karon the value of craftsmanship, the idea of built not bought. Built, not bought. That's good, ha? So may proseso ko na, sir, sa paghimo, sir. Unsa man, mas ligon ba? Magamit kag bamboo? More or less the same ra. Akong first bike is already 8 years. All right. And layo na minabtan. I brought it in as far as Sogod or far as Karkar. Ako nang gi-downhill di sa Cute Pardo. And it's been 8 years na agyapon. Kung itandi ko no sa traditional nga bike or sa anda na tong bike, sir, at sa may mas bugat ug mas More or less the same ra the gid. same ra. All Same right. ra, same. So as you were saying, daghan tag bamboo nga kuhaan diri, sir. Yes. Mao na nakakuhaan, sir. This weekend ba na, sir? How many participants are you expecting, sir, sa inyong workshop? This is why ang mong mga workshops amo ibutang sa mall Alright. para daghan tao makita and then we get to share it with everybody. Daghan, anybody can just come and go. Kuan ba, sir, kanang common na ba nga mogamit og bamboo or kamo pag nagsugod ani or sa man open ba ang mga tao sa tan-aw nimo sa public ani, receptive ba sa idea? Yeah, everybody's excited. I only do this workshop once a year, and everybody's excited. So yeah, it's well received. Apart from this, sir, do na pod mo, I was looking at your page, murag namoy mga different bamboo initiatives pod nga gihimo, sir, no? Yes, we've collaborated with different LGUs. So we're happy with Mandaue. Si Mayor Jonas Cortez was very supportive. Tuburan with Mayor Aljon Diamante was also supportive. Asturias with Vice Mayor Benjo Labuca. So everybody's kanang very supportive. Daghan mi, we're teaching farmers unsa pagpropagate, we're teaching carpenters unsay lahi na pud nga method of construction. Pagpananom gyud bamboo, sir, importante. Yes, dapat mo kita mananamudaghan para in the future mas daghan tag mabuhat pod. Oh, all right. Very importante. Unsa kadugay ba, sir, mo tubo, mo fully grown ang bamboo kung sugod kay pananom karon? 3 to 5 years pwede na to ma-harvest. Harvest. Okay. Yes. Because I was looking at your page, sir, nga doon na mo'y plano in Tuburan, katong bamboo tunnel pohon, sugod na o pananom. Yes. Munang dako kay pasalamat ni Mayor Aljon. Kay last year we planted 10,000 giant bamboos. Alright. So in 5 years, imagine na 10,000 giant bamboos pwede to mabuhat. Wow. Just to close this conversation, architect, message nimo sa katawhan nato, importansya sa bamboo, invitation sab nimo sa atong mga kapuso. Yes, guys, we can't do this alone. That's why we need everybody's help. We need everybody's collaboration. So yeah, I'll meet you guys this weekend sa isa kada kong Amaldias SRP. And let's have fun. Try our bikes, take a photo, and share it on any social media. See you! Thank you so much for joining us o paghatag og importansya sa bamboo, mga kapuso. Kawayan, architect Brian Auman. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live.